reka twanya tubasuza tubifuriza komeza kugira ibihe byiza umerere hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mwese tubaye ikaze muri aya makuru ya none tariki ya 14 ukwezi no kwa Nyakanga umwaka 2020. Amakuru yacu y'imikino rero uyu munsi mwateguriye kandi mugiye kugezwa nanjye Ema, ari buze kwibanda ku ngingo zikurikira cyane turibanda ku mugabane w'Uburayi, tugaruke ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda ni wacu turaza kureba iri kuhavugwa, ariko cyane tugiye kureba shampiyona y'Abongereza ndetse na shampiyona yo mu gihugu cya Espagne La Liga Santander. Aho bigeze mu Bongereza nta kintu kiri kuhavugwa, no guhatanira itike zerekeza muri Champions League ndetse na tike yerekeza muri UEFA Europa League, mu gihe muri Espagne ikiri kuhavugwa nta kindi ni ugushaka ikipe izatwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma mwese tubaha ikaze ku makuru arambuye y'imikino ya eSports TV Rwanda. Na makuru mwategure kandi mujye kugezwaho nanjye Ema. Kuri yacu rero y'imikino reka tuhere mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Backlash Premier League. Ku munsi w'ejo harategerejwe umukino karundura se cyangwa umukino wo gukonfirma ikipe ya Manchester United kwigomba kuza mu makipe ane ya mbere hatanira itike kireza mu gikombe cya UEFA Champions League. Aho ikipe ya Manchester United ku kibuga cyayo Old Trafford yari yakira ikipe ya Southampton, maze umukino uza kurangira ibitego 2-2. Ku munota 12 gusa nibwo umusore wa Southampton witwa Stewart Armstrong yaramaze gutsinda igitego ku ruhande rwa Southampton, ubwo biza kuba ari igitego kimwe ku busa. Naho byibitarenze iminota 8 gusa umusore Marcus Rashford kuri pass yahawe na Antonio Martial aza kuba yakwishyura icyo gitego, maze ikipe ya Manchester United iza kubinganya na Southampton igitego kimwe kuri kimwe. Mu gihe abafana b'ikipe ya Manchester United bari batangiye kwiheba, bamwe bavuga ko match ishobora kuza kurangira gutya, cyane ko tubibutse ko ikipe ya Southampton yaje kuba yanganya n'ikipe ya Everton wayo ndetse itsinda n'ikipe ya Manchester City. N'abafana ba Man U rero bari batangiye kwiheba bakeka ko ikipe ishobora kuza kuhagama, ariko wari umukino utoroshye. Tarenze iminota ingahere, tarenze iminota byibuze igira mu minota 3 yonyine umusore Antonio Martial undi kuri pass cyangwa se kuri assist y'umwe wo nakwita umwami wa assist ari we Bruno Fernandes aje kumuha pass cyangwa se pass nziza, maze uyu musore Antonio Martial aza kwatsinda igitego cya kabiri ku munota 23. Ntago byarangiriye aho ngaho rero, nubwo ikipe ya Manchester United yaritangiye kuyobora umukino bimaze ku bitego 2-2, abafana batangiye kwishima, bamwe batangiye kujya mu bicu bavuga ati wenda amanota 3 uyu munsi turaza kuyatwara byaba byadufasha kwa twakwegera imbere tukajya ku mwanya wa 3, maze tukagira icyo kize cyuko dushaka kuza mu makipe ane ya mbere ahatanira itike muri UEFA Champions League, dore ko ari narwo rugamba ubungu rukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza kuko igikombe cyo cyanje kubona nyiracyo. Ntago byatinze kuko ku munota 90 wonyine umusore witwa Michael Obafemi yaje kuba atsinda igitego cya Southampton cyishyuraga igitego cya kabiri cyari cyatsinzwe na Antonio Martial, maze ku munota 90 uyu musore wongera kuba yasubiza abafana Manchester United mu gahinda gakomeye, cyangwa se yongera koheza ku mwanya wa 5, byanatumye urugamba rwo guhatanira Big 4 rukomeza kwiyongera hagati y'amakipe n'ubundi 3, ariyo kipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea ndetse na Leicester City. Hanyuma urutonde rero ko ruhagaze kuri ubu nguru yewe n'ikipe ya Liverpool n'amanota 93 yose, mu gihe ikipe ya Manchester City ku mwanya wa 2 n'amanota 72, Chelsea ku mwanya wa 3 n'amanota 60, ikipe ya Leicester City ku mwanya wa 59, Manchester United ku mwanya wa 5 n'amanota 59 inganya n'ikipe ya Leicester City. N'amakipe ari ku mwanya ari mu myanya 3 hanyuma ni Bournemouth ku mwanya wa 18, ku mwanya wa 19 ni Aston Villa, ndetse ku mwanya wa nyuma ikipe yaje no kumanuka ni ikipe ya Norwich. Sibyo gusa kandi kuri uyu munsi ikipe ya Chelsea iraza kwakira ndetse ize kuba ikinira ku kibuga cyayo Stamford Bridge, aho buze gukina n'ikipe ya Norwich City. Tugiye kuri uyu mukino hari abakinnyi bashaka kuza kubanzamo, harimo abavunitse, ariko ikigaragara cyo no ku ikipe ya Manchester United iri gusenga cyane kugira ngo amanota y'uyu munsi ikipe ya Chelsea ize ko yabasha kuba yabatakaza, kugira ngo bikomeze gutuma ikipe ya Manchester yongera kugira ya mahirwe yo kuba yakwegera mu mikino cyangwa se mu mikino soza, kuko tubibutse ko hasigaye imikino 3 mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo shampiyona Backlash Premier League ibe yarangira, hamenyekana amakipe
azajya muri UEFA Champions League dore ko yatwaye igikombe yarangije kumenyekana ni Liverpool. Kuri uyu munsi ikipe ya Chelsea rero ishobora kuza kubanzamo Kepa Arrizabalaga mwiza, hanyuma muri ba myugani Ziripikweta, Rudiga, Zuma ndetse na James. Hagati ni Pulisic, Kovacic, Mount, Jorginho ndetse na William, mu gihe kuri attack ari buze kuba hariho Giroud. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Norwich City mwizamu haraza kuba hariho Tim Krul, muri ba myugari harimo Aarons, Godfrey, Kroos, Lewis, mu gihe mu kibuga hagati ari buze kwakina Buendia, Tete, Cantwell, Emslin, Macklin ndetse na Hernandez, mu gihe kuri attack ari buze kuba hariyo Puki. Nta gihindutse ikipe ya Chelsea iraza kuba iri gukina 4-2-3-1, mu gihe ikipe ya Norwich City iri buze kuba ikina 4-2-3-1. Urumva ko ari amakipe yakinnye systeme zimwe. Naho tugarutse kuwa cyekwa cyangwa se kwa shobora kwa gishidikanywa washobora kuba afite ikibazo cy'imvune, Ngolo Kante aracyari mu mvune, Van Gaal aracyari mu mvune ndetse na Jimur aracyari mu mvune, mu gihe Grant Henry nawe akiri mu mvune, Christophe Zeman aracyari mu mvune, Moritz Letina ndacyari mu mvune ndetse na Sam Bryan aracyari mu mvune. Ikipe ya Manchester United rero hafa nabaye bari komeje gusega kugira ngo byibuze ikipe ya Chelsea nayo bashe kuba yatakaza umukino w'uyu munsi kugira ngo byongere amahirwe ikipe ya Manchester United iri muri urwo rugamba rwo kuba byibuze abona amanota yo kuba yayikeza mu gikino UEFA Champions League. Tubitse ko ikipe ya Manchester United izasoreza ikina n'ikipe ya Leicester City, kuko nawe uzaba ari umukino utoroshye mu gihe bizaba umukino bizaba bikomeje kugenda bikubana gutya. Uwo mukino uzaba ari umukino utoroshye habe na gatoya. Hanyuma mu mikino isigaye, mu mikino y'amakipe asigaje, ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa mbere, iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 60 mu mikino isigaje umukino wa Norwich City, Liverpool ndetse na Wolverhampton Wanderers. Mu gihe ikipe ya Leicester City iri ku mwanya wa kane ifite amanota 59, isigaje Sheffield United, igasigaza Tottenham, igasigaza na Manchester United ari nayo izasorezaho yakira. Hanyuma Manchester United ku mwanya wa gatanu nkuko twayoboye ko amakipe atatu ari guhatanira kuza muri Big Four. Manchester United ifite amanota 58, irarushwa rimwe n'ikipe ya Leicester City, ikarushwa amanota 2 n'ikipe ya Chelsea. Hanyuma Man isigaje Crystal Palace, ikasigaza West Ham United ndetse n'ikipe ya Leicester City ariyo izanasorezaho. Ikibazo rero kikaba kigira kiti ninde muri aya makipe atatu uzabonekamo umwe ujya muri Big Four, inyuma y'ikipe ya Liverpool, inyuma y'ikipe ya Manchester City ndetse bakaba ari guhatana umwanya wa gatatu wa kane, mu gihe wa gatanu warangije kuva ku mwanya kuko ibihano byari byarafatiwe ikipe ya Manchester City byanje gukurwaho dore ko ari bayibaninze mu gihe kingana n'imyaka 2 terekeza mu mikino ku mugane w'Iburayi. Nyuma yaho yaje kujurira, ariko ejo ndi baje kwitangariza ko cyangwa se akanama katas kaje kwitangariza ko ibihano rero afatiwe bikuweho. Bivuze ngo mu gihugu cy'Ubwongereza n'ubundi ntambara ari kiri ku mwanya wa gatatu wa kane ndetse no wa gatanu tutabibagiye, kuko banshi bari barije kwibaza ati cyangwa se kwibwira yuko ikipe ya Manchester City yaba yarabaninzwe arahagaritswe iyo mikino, ariko iyi kipe yaje kubabarirwa bituma mwanya wa gatanu tuva mu myanya iri guhatanirwa, ubu ngubu bigeze ku mwanya wa gatatu n'umwanya wa kane. Rero ikibazo cyagira kiti ni ihe kipe izava cyangwa se izaboneka muri Big Four cyangwa se muri amakipe atatu turi kwabwa, kuko ari gusabwamo amakipe abiri asanga Liverpool na Manchester City, haza amakipe abiri azasigara muri Big Four na yahe. Mureka tubihanga amaso, imikino isigaye ni 3, ubundi hazaca umugabo hasiba undi. Makuru yacu y'imikino reka tuve muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza twerekeza no mu Butaliyani, aho haraba umukino umwe wonyine aho ikipe ya Inter de Milan ndetse n'ikipe ya Torino, maze umukino uza kurangira ikipe ya Inter de Milan ikibashe gutsinda ikipe ya Torino ibitego 3-1. Ni igitego cyaje ku munota 17 gitsinzwe na Andrea Belotti, ndetse ku munota 49 ashira agatsinda igitego, hanyuma ku munota 50 n'umwe nyuma y'imiti biri yonyine Diego Godin ashyiramo igitego, hanyuma ku munota 61 Lautaro Martinez abasha kuba yatsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ya Inter
do mira. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi n'undi ariho tukiri mu gihugu cya Espagne hari habaye umukino umwe wonyine waje guhuza ikipe ya Real de Madrid ndetse n'ikipe ya Granada, kuko niwo mukino warutegerejwe nawo wahise utuma ikipe ya Real Madrid yongerera amahirwe yo kuba kuwa kane ishobora kurara itwaye igikombe cya La Liga Santander. Dore ko umukino waje kurangira ikipe ya Real Madrid itsinze Granada ibitego 2-1. Ni ibitego byatsinzwe na Flamendi ku munota wa 10 gusa kuri assist ya Casemiro, ndetse Karim Benzema aza gutsinda igitego cya kabiri ku munota wa 16 kuri pass yarahawe na Luka Modric. Hanyuma mu gihugu cya Espagne n'ubundi rugamba rwo guhatana igikombe cya championnat rakomeje hagati y'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid, aho ngubu ikipe ya Real Madrid iri kuza ku mwanya wa mbere irusha ikipe ya Barcelona amanota 4 gusa. Bikaba byatumye ikipe ya Real Madrid nta gihindutse ku munsi wo kuwa kane ishobora kuzarara itwaye igikombe cya championnat yo mu gihugu cya Espagne baramutse nta gihindutse. Hanyuma sawa ngaho gusa aho rugamba n'ubundi rwaye rukomeje, mu gihe mu bindi bihugu urebye nko mu Budage igikombe cyanje kubona nyiracyo, mu gihugu cy'Ubufaransa igikombe cyanje kubona nyiracyo, dore ko n'ubundi ari za championnat zikinwamo n'ibifi binini cyangwa se ari yazanyanja zogwamo n'ibifi nini gusa. Ikipe ya Bayern Munich yaranje kwigarurira igihugu cyo mu Budage, ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain yaranje kwigarurira Ligue 1. Amakuru yacu y'imikino reka tuve muri ayo mashampiyona tubanze ture n'amakuru ari gucaracara ku mugane w'Uburayi. Amakuru gucaracara ku mugane w'Uburayi inkuru hari ni yuko ikipe ya Real Madrid yaba yiteguye kwishyura umusore Gareth Bale amafaranga n'aya myaka ari sigaranye cyangwa se kuri kontra ye, kugira ngo uyu musore imurekure abe free agent yerekeza ahandi ajya kwishakira ikipe. Bigaragara ko uyu musore ashobora kuba yarabaye ikibazo mu ikipe ya Real Madrid, aho ntago yigeze abasha kwagirirwa icyizere n'umutoza Zinedine Zidane yo kuba yabanza mu kibuga. Nyamara uyu musore hari imikino imwe n'imwe yagiye afasha ikipe ya Real Madrid yari ikomeye, aho byari bikomeye, ariko kugeza uyu munsi umusore ntarabwo arongera kugirirwa icyizere cyo kuba yabanza mu kibuga, binatuma rimwe na rimwe binamusubiza inyuma, noneho byakubitiraho n'ikibazo kijyanye n'imvune bikaba ikindi kibazo. Ikipe ya Real Madrid rero yaje gutangaza ko igiye kumwishyura amafaranga angana n'amasezerano yarasiganye muri ikipe ya Real Madrid kugira ngo bashe ko yakwerekeza ahandi cyangwa se ajye kwishakira ikipe. Bwo bivuze ngo uyu musore nibiramuka bibaye nkuko koko ikipe yamaze kubitangaza arahitaba free agent. Mu gihe perezida w'ikipe ya FC Barcelona Josep Maria Bartomeu yarangije guhakana cyangwa se yasubije inyuma amahirwe yo kuvuga ko umusore w'ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa se rutayizamu Brazil Neymar ashobora kuba yagaruka ku kibuga Camp Nou. Ibi ni byatangajwe n'umuyobozi w'ikipe ya FC Barcelona José Maria Bartomeu, nyuma yuko harimo inkuru nyinshi zivuga ko uyu musore ashobora kuba yagaruka mu gihugu cya Espagne gukinira ikipe ya FC Barcelona. Ni inkuru dukesha TV3 cyangwa se televiziyo gatatu. Hanyuma andi makuru ari kuvuga ku mugane w'Uburayi. Ku mugane w'Uburayi biratangazwa ko ari sibye amakipe atatu yonyine afite, ubwo na amakipe atatu cyane cyane muri English Backlash Premier League afite abakinnyi babiri bari hejuru y'ibitego 15. Ikipe ya Manchester United ifite Martial ndetse na Rashford, mu gihe Manchester City ifite Agüero na Sterling, hanyuma Liverpool ikagira Sadio Mane na Mohamed Salah nk'abanyafrika kabisa dukomeje kwitwara neza. Bigaragara rero ko ari amakipe atatu yonyine afite abakinnyi babiri babashije kuba bari hejuru cyangwa se babashije kuba bari hejuru y'ibitego 15. Hanyuma mu yandi makuru ari kuvugwa nuko umusore Edson Cavani umunyayirigwe ashobora kuba yagize amahirwe yo kuba yakwerekeza muri Inter Miami, ashobora kuba ari kugenda yoyoka bitewe nuko cyangwa se ubitewe nuko umuyobozi cyangwa se umwe mu bakizigenza b'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Napoli bari kugenda bashaka uburyo ki uyu musore yakomeza kuba yaguma ku kibuga St James Park cyangwa se mu gihugu cy'Ubufaransa akinira ikipe ya Paris Saint-Germain.
Amakuru yacu y'imikino reka tuve ku mugabane w'Iburayi cyangwa se muri iyo mikino muri izo shampiyona zigiye zitandukanye zo ku mugabane w'Iburayi. Tubanze tugarukane iwacu ku mugabane wa Afurika. Tureba amakuru amwe namwe ari kugenda caracara, amakuru ari kuvugwa cyane cyane ubundi ku mugabane wa Afurika nta kindi kiri kuvugwa n'ama transfer agiye atandukanye, nkaho umusore w'umunyakenya witwa KNC Muguma cyangwa se KNC Muguna bitewe nuko bakunda kumwita, ariko amazina y'ubundi bwite ni KNC Muguna. Umusore myaka 24 bigaragara ko ari free agent, ni free agent ubu ngubu nyuma y'ikipe yiwe inaniwe ko yakongera amasezerano yarasanzwe afitanye n'iyo kipe. Uyu musore mu ikipe ya Gor Mahia ikaba itari gushaka kumwongera amasezerano, byatumye uyu musore ahita free agent, bigatangazwa ko ashaka ko agiye kuva muri ikipe akashakisha indi kipe ya kwerekezamo. Andi makuru ari kuvuga ku mugabane wa Afurika, naho umusore w'umunyarwanda Meddie Kagere ukina mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Simba Sports Club. Uyu musore yanje gutorerwa cyangwa se yatorewe nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa Werurwe cyangwa se abataza amezi yo mu Kinyarwanda ukwezi kwa gatatu bana. Uyu musore rakari watowe nk'umukinnyi mwiza w'uko kwezi kwa Werurwe, atsinze abasore babiri nabo bakomeye bari guhatanira iki gihembo, ariwe umusore witwa Paulo Ngonga, atsinze Paulo Nonga wa Lipuri ndetse na Neva Tigre w'ikipe ya Azam FC. Amakuru yacu y'imikino reka tugarukane mu Rwanda. Hari ikibazo gikomeje kuvuka hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United, ndetse byaje no kuba byazanamo ikipe ya FC Maniema mu gihugu cya Kongo. Ni umusore Emmanuel Bora Robota cyangwa se Intercontinental Ballistic Missile Nuclear Warhead nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United. Uyu musore nta kindi kiri kumuvugwaho sibyo ubuyobozi bw'ikipe ya FC Maniema bwaranje gutangaza ko ikipe ya Gasogi United yanyuranyije cyangwa se amasezerano bari bagiranye yo gutira uyu musore itigeze ibasha kuba yashyira mu bikorwa ngo yubahe, ari nabyo no guteza n'uruntu. Iyo makuru amwe akavuga ko uyu musore anje kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nkuko twayabwiye mu makuru yacu yashize, umuyobozi w'ikipe FC Maniema yari yavuze ko nta kipe nimwe mu Rwanda barumvikana kuri uyu musore. Ariko mu nkuru uyu muyobozi yagiranye na Radio 10 tunabashimira cyane, we yatangaje ko ikipe ya Gasogi United nkuko byari byatangajwe ko yaranje kumusinyisha, ariko yatangaje ko ikipe ya Gasogi United igeze yubahiriza amasezerano bagiranye. Ubuyobozi bw'ikipe ya FC Maniema yo muri Kongo uvuga ko ikipe ya Gasogi United ko yabatiye umukinnyi ngo azabakinire, maze hanyuma bakazaba babona cyangwa se bakazabona inyungu kuri uwo musore nyuma yuko yabaye yigaragaje mu ikipe ya Gasogi United. Yagize ati, cyangwa se umuyobozi w'iyi kipe ya FC Maniema ubwe mu magambo yagize ati, Gasogi United yadutiye umukinnyi ngo abakinire maze tuzabona ikintu nyuma ari uko twumvikanye ko itemerewe kugira ikipe imugurishamo tutabigizemo uruhare. Yakomeje agira ati, Gasogi United yaje kwica amasezerano bagiranye maze ijya kuvugana n'umukinnyi batumvikanye, bityo ko n'ibyo biganiro bari bagiranye bagiye kubihagarika. Mu magambo y'umuyobozi w'ikipe ya FC Maniema we yivugira ati, Gasogi yaje kwica amasezerano nyuma kuko yaje kugirana amasezerano n'umukinnyi twe tutabizi. Ikintu cya mbere ni ukumenya ikiri hagati y'ikipe n'umukinnyi mbere yuko mukora amasezerano yemewe, kandi ayo masezerano twese tukajyamo uruhare. Tugwaye convention cyangwa se convention ubwumvikane ngusinye, ariko ntabwo wubashye ibyo tuvuganye mu masezerano. Uratangiye ngo n'uwawe, ubwo se n'uwawe mu buhe buryo? Ntabwo umukinnyi yaza gukina aho ngaho muri Gasogi United dufite convention yabo twasinye, ariko ushizemo ibindi bintu tutumvikanye. Uyu muyobozi wa FC Maniema yakomeje agira ati, ugomba kubanza kuganira n'ikipe ubundi ikamu burenganzira. Gasogi igomba kumenya ko bidashoboka twamaze kwandikira Federation ya Kongo tuyamenyesha, kandi ntibakomeze kuvuga ko batwaye umukinnyi kuko nibyo twumvikanye tugiye kubisesa. Uyu muyobozi yavuze kandi ko bamaze kwakira
ibaruwa ya Rayon Sport isaba uyu mukinnyi. Mu magambo y'umuyobozi avuga ko Rayon Sport yamaze kubandikira cyane cyane ngo binyuze kuri email y'umuyobozi wa Rayon Sport bwana Munyakasadate yabanje kuba yabandikira basaba uyu mukinnyi Emmanuel Bora Robota. We yagize ati kuri Rayon Sport uburyo yabikoze bitandukanye na Gasogi United. Namaze kuvugana n'umuyobozi wayo ambwira ibibazo byabo, mubwira ko bagomba kwandikira ikipe. Yamaze kwandika ibaruwa, yageze hano hasigaye ko ubuyobozi bwicara bukareba igishoboka. Mu gihe perezida w'ikipe ya Gasogi United we avuga ko nta ngingo nimwe bishe mu byo bumvikanye ni ikipe, ahubwo akaba ari ibintu barimo guhimba. Hanyuma tukiri kuri icyo kibazo kijyanye n'ubundi nk'abakinnyi ari kuva mu ikipe ya Gasogi United berekeza mu ikipe ya Rayon Sport, cyane ko no hari umutoza wabo Gibukasa yarangije kuva mu ikipe ya Gasogi United berekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Umuyobozi wa Gasogi United bwana Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se KNC wubwe abona ibyo Gibukasa wahoze ari umutoza w'ikipe ari gukora atari ubunyamwuga ndetse bidakwiye n'umugabo nkawe. KNC yitaga umunyamwuga cyangwa se umuyobozi wa Gasogi United kuko yamuzanye abana ari umunyamwuga, ariko nyuma yo kuva mu ikipe ya Gasogi United uyu muyobozi ntago ari kwemeranya n'ibyo uyu mutoza none ari kugenda akora, avuga ko atari ubunyamwuga. Mu magambo y'umuyobozi bwana KNC cyangwa se bwana Kakoza Nkuriza Charles ubwo yivugiye ati sinatinya kuvuga ko ibyo Gibukasa ari gukora atari ubunyamwuga. Nta deni rye dufite, nitwigeze tumwambura, ariko inzira za bugufi bari guca ntabwo zizabahira habe na gato. Abihisha inyuma yabyo bose nabagira inama yo kubireka kuko harimo kwikinisha nk'uko Sadate akunda kubivuga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kiri hagati cyangwa se kiri hagati y'amakipe abiri, reka tube ariko tubyita Gasogi United Rayon Sport, ndetse akiyongeraho n'ikipe ya FC Maniema nkuko yari yajyanye amasezerano n'ikipe ya Gasogi United ngo yo gutiza uyu musore Bora Robota, ariko ayo masezerano ntabashe kuba yakubahirizwa, maze ikipe ya Rayon Sport nayo igaca inyuma yandikira ikipe ya FC Maniema ibasaba kuba yabatiza cyangwa se yabaha uyu musore bitewe n'amasezerano bazagirana n'ibyo bazumvikana. Dutegereje kuzareba, duteze ndetse no kuzareba uyu musore ikipe azakinira koko by'ukuri, cyane ko ababurana ari babiri n'ubundi umwe abayigiza nkana. Amakuru yacu y'imikino tuyakomereje mu ikipe ya Rayon Sport. Ikiri kuvugwamo cyane ni ibijyanye n'ubutumwa umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Munyakasadate yageneye abafana ndetse n'abakunzi n'abanyamuryango b'ikipe ya Rayon Sport. Tubibutse ko tariki ya 14 z'uku kwezi n'ubundi kwa karindwi umwaka ushize 2019 nibwo uyu muyobozi bwana Munyakasadate na komite yarafatanyije, dore ko imwe yagiye ivamo n'abantu bamwe na bamwe nibwo baragijwe cyangwa se inkoni y'ubushumba bo kuba bayobora ikipe ya Rayon Sport bizigushye. Bivuze ko ubu ngubu bushije umwaka kuri manda yabo, basigaje manda y'imyaka, basigaje imyaka 3 muri manda bemera nkuko byaje kuvugururwa y'imyaka 4. Bwana Munyakasadate rero ubutumwa n'ubundi ageneye abangaba cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport, abafana bayo, abanyamuryango ndetse n'abakunzi ba siporo muri rusange, yagize ati tariki ya 14 Nyakanga mu mwaka wa 2019, tariki ya 14 Nyakanga umwaka wa 2020, umwaka urashize komite y'inyobozi ya Rayon Sport itore kuyobora umuryango mugari wa Rayon Sport. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, n'imihigo ntabwo yahiguwe uko twabyifuzaga. Kuri uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo buri wese atekereze aho tuvuye anareba aho tugana. Ni umwanya mwiza ngo twongere dutekereze ngo Rayon Sport ni yande kandi uruhare rwa ba nyirayo ni uruhe mu iterambere ryayo, tutitana ba mwana, cyane ko uhinga mukwe ntawe asiganya. Uyu munsi nk'uko igihugu cyacu kibidutoza ndetse ukaba ari wo murongo twahisemo nk'abanyarwanda, tugomba kurangwa n'umuco wo kwigira kuko akimuhana kaza imvura ise, kandi nitwe ubwacu tugomba kugira uruhare mu iterambere ry'ikipe yacu imbere y'abandi. Ibanga ryo kubigiraho ni ugushyira hamwe twese. Mu minsi ishize twaciye mu bibazo n'ibihe bikomeye n'ibibazo byatewe n'impamvu nyinshi zinyuranye.
ikibazo si ugura n'ibibazo, ahubwo ikiri ngombwa ni uburyo tubyitwaramo dushingiye kuri wa murongo twahisemo nk'abanyarwanda. Twatanze imbabazi ku batarabyitwayemo neza, ariko nanone abakomeje kunangira imitima yabo ndetse no kutuvangira ntago tuzakomeza kubarebera ngo bakomeze gusenya ibyo twubaka. Niyo mpamvu muri uyu mwaka tumaze twahuye n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye shampiyona isozwa turi ku mwanya wa kabiri. Uyu mwanya siwo mwanya twifuzaga, gusa niko byagenze. Iki cyorezo kandi cyaduteye ihungabana ry'ubukungu, aho tutakiriye imikino ikomeye kandi yari kutwinjiriza amafaranga menshi nk'umukino wa APR, Kiyovu ndetse n'ayandi. Ibi byatumye tugira ingaruka z'ubukungu zikomeye. Nkaba nsaba buri mukunzi wa Rayon Sport ko atakagombye kugira abo atunga urutoki, ahubwo buri wese akora ibishoboka kugira ngo ibibazo twahuye nabyo tubikemure dufatanyije, kuko mu muryango wa Rayon Sport twese turareshya. Niyo mpamvu Rayon Sport itaharirwa umuntu umwe cyangwa ngo iharirwe komite nyobozi yonyine. Nyuma y'ibi tugomba kugira icyizere cy'ejo hazaza, tukagira intumbero ifite ibyiringiro, tukubaka cyangwa fondasiyo ikomeye izagenderwaho. Ibi birashoboka kuko dufite urugero rw'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwiza bwacu, bityo tubigireho, dutere intambwe ku yindi tugana aheza twifuza. Twirinde abashaka kuturangaza. Gusenya mu byo turangaje imbere ni uko Rayon Sport igomba kugira inzego zubakitse, ikaba arizo ishingiraho kurusha gushingira ku muntu runaka. Twifuza Rayon Sport ifite umurongo ngenderwaho, ntiduhore ku icuro ry'imigani ngo niko twabaye. Tugomba kurangwa no gukorera mu mucyo, tukemera kubazwa ibyo dukora, kandi tukemera no ko dukorera abanyamuryango, duharanira inyungu rusange z'abanyamuryango batugiriye icyizere, aho guharanira inyungu zo ku giti cyacu, kuko umuyobozi mwiza arangwa no guharanira inyungu zabo ayobora. Turifuza gukomeza umurongo wo kubaka ikipe ikomeye mu kibuga ndetse ifite inzego n'ubukungu butajegajega kandi budashingiye ku muntu. Tugomba kugira uruhare rwo kurerera igihugu abasore bazagihagararira mu minsi iri imbere, dushingiye ku bakiri bato bafite impano. Turashaka ko Rayon Sport irerera u Rwanda mu mupira w'amaguru ndetse n'izindi siporo ntituzifungura. Niyo mpamvu mu minsi iri imbere tuzabagezaho umushinga witwa Rayon Sport Football for the Future, uzashingira mu kwigisha umupira abakiri bato, dukorana n'ibigo by'amashuri. Mu ntangiriro tuzatangirana n'ibigo 5, kimwe muri buri ntara n'umujyi wa Kigali. Tugomba kandi kubaka ubukungu bushingiye kuri twebwe, aho twifuza ko umupira w'u Rwanda by'umwihariko uwo muri Rayon Sport uba ishingiro ry'ubukungu n'umurimo, aho kuba ahantu ho kwishimisha gusa. Ibi kandi birashoboka. Sinasoza ntashimiye abakunzi mwese ba Rayon Sport mukomeje kuyiba hafi mu bikorwa binyuranye. Turashimira kandi abasportifu banyuranye, turashimira abayobozi dufatanyije mu kuyobora uyu muryango mugari, ndetse n'abayobozi banyuranye bakora amanywa n'ijoro kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, ikipe y'igihugu buri muntu wese yifuza. Turashimira kandi abantu banyuranye badufashije mu bihe bikomeye twanyuzemo. By'umwihariko turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku byiza yagejeje ku gihugu cyacu, cyane cyane muri siporo. Intekerezo zawe, ubushishozi bwawe, ubuhanga budasanzwe ugira, gukunda igihugu n'abagituye bikuranga, byose n'ibindi ntarondora, nibyo biduha imbaraga n'ubushake bwo gukorera igihugu cyacu tutishisha. Watwubatsemo icyizere, uri iriba ridakama abanyarwanda tuvamo amizero yacu ubu ndetse n'imyaka ibihumbi. Turagushimira nk'abanyarwanda, by'umwihariko nk'aba Rayon Sport, tugira tuti mu byo dukora byose n'ahandi tubikomora uretse kuri wowe ntore izirusha intambwe. Mizero y'abanyarwanda, umugabo udatenguha abakuri inyuma, ntacyo nabona naguha
uretse kugutura u Rwanda n'abanyarwanda nko gutura rugira uduhanze ngo ukomeze kukuyobora mu byiza udukorera. Harakabaho u Rwanda, harakabaho Rayon Sport, Imana izayo dufashemo. Ubwo n'ubutumwa bw'umuyobozi wa Rayon Sport ageneye abakunzi ba Rayon Sport mwese aho muri hose, ndetse n'abakunzi ba Sport n'abanyamuryango ba Rayon Sport bose. Ubwo nibwo butumwa umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yabageneye. Mwumva inyigisho zirimo, mukurikiza ibyo basaba, ndetse mushyire no mu bikorwa ibyo basaba kujya mwibakira ikipe ya Rayon Sport ikomeye, ndetse nikomera n'ikipe y'igihugu izakomera, ndetse na shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda izakomere. Nibyo twifuriza amakipe yose ko yakomera, mukubaka cyangwa se mugatangira umupira mukatangira mu bakiri bato nk'uko ikipe ya Rayon Sport nayo yatangira urugendo cyangwa se yifuza ko yatangira uru rugendo. Amakuru yacu y'imikino tuyasoreza anga tushimira mwe mwese mwabaye natwe, mwe mwese mukomeje kudukurikira turabashimiye, ariko tubararikira kuza gukurikirana umukino w'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Norwich City ku isaha y'isa 3:15. Ndabashimiye n'amakuru mwagejejweho kandi mwari mwateguriwe nanjyemo.